On piše o Bitolju 1913. godine, našao se tamo i otvorio je pitanje. Naravno, svi znamo gde je danas Bitolj, koliko daleko od nekih naših granica i od našeg razmišljanja. Dakle, citiram, Vojvoda Mišić piše ovako. Vraćajući se automobilom iz Gostivara ka Tetovu, stigoh jednu staricu iz okoline Paraćina s torbom na leđima i štapom u ruci. Zaustavih auto i zapitah je odakle ide. Reče mi da je bila u Bitolju da obiđe svog bolesnog sina koji je po nesreći umro u njenom naručju u tamošnjoj vojnoj bolnici. A odakle ti, gospodine, ideš, upita me starica. Vraćam se snašao iz Gostivara u Skoplje. Jesi li ti kapetan, šta si počinio, gospodine, pitala me dalje ona. Jesam, snašao, ja sam kapetan, pa sam nekim poslom išao u Gostivar, odgovorih ja. Oprosti mi, gospodine, mogu li nešto da te upitam? O nama u Bitolju govori se da ćete Bitolj predati Bugarima. A ja sam u Bitolju sahranila moga jedinca, moju jedinu uzdanicu i hranjaca, pa hoću da znam je li to istina. Ako je to istina, sinko, nastavi starica, onda reci ti tamo onima u Skoplju da se ne šale i Bitolj predaju Bugarima. Jer ćemo se mi žene dići s motkama da branimo grobove naših sinova koji tamo leže. Zar ja, samohrana starica, da ne mogu da obilazim grob moga sina koji je život položio za Bitolj, već za pogledom u tuđini traži njegov grob. Ne vodi brigu, snašo, Bitolj nikada neće biti bugarski, odgovori odlučno. Hvala ti, sinko, na tome kao svom detetu, reče smireno starica. Dakle, kad promišljamo o ovim događajima, kad gledamo slike koje svi imamo, one požutele na marginama naših porodičnih albuma, kad vidimo svoje dedove za mitraljezima, sa šajkačama, u opancima, znate, treba da se zapitamo i uvek završavam sa ovim, jer smatram da je jako važno. Dakle, ovo su naši, možemo da mislimo u dva nivoa, ovo su naši preci i ovo smo danas mi. I ovo su naši preci i da li smo ovo i danas mi. Treba misliti o tome. Hvala.